guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September is always associated with Our Lady of Peñafrancia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration, as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peñafrancia. The theme of this year's festivities is Imitating Mary's humble service in the year of the clergy and the consecrated persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify God and do good for our people. Again, I invite you all to the solemnity of Our Lady of Peñafrancia festivities. Join us in all our novena prayers. Join us in all our efforts to promote this devotion, and join us most especially in imitating the Blessed Mother in her humility and simplicity. God bless you all. Viva la Virgen!
guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September is always associated with Our Lady of Peñafrancia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration, as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peñafrancia. The theme of this year's festivities is Imitating Mary's Humble Service in the Year of the Clergy and the Consecrated Persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify God and do good for our people. Again, I invite you all to the solemnity of Our Lady of Peñafrancia festivities. Join us in all our novena prayers. Join us in all our efforts to promote this devotion, and join us most especially in imitating the Blessed Mother in her humility and simplicity. God bless you all. Viva la Virgen!
it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September is always associated with Our Lady of Peñafrancia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration, as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peñafrancia. The theme of this year's festivities is Imitating Mary's Humble Service in the Year of the Clergy and the Consecrated Persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify God and do good for our people. Again, I invite you all to the solemnity of Our Lady of Peñafrancia festivities. Join us in all our novena prayers. Join us in all our efforts to promote this devotion, and join us most especially in imitating the Blessed Mother in her humility and simplicity. God bless you all. Viva la Virgen!
di sa Naga, kundi sa buong parte kang kita, natabayanin kita sa PBN TV5 sa Naga and sa OKFM 97.5 bakit OKFM and siyempre sa Facebook Live kan OKFM OKFM Bangon na gusto pong mag-antabi sa Facebook i-type lang po sa Facebook kan OKFM Bangon anos na dyan ang Facebook Live and then sa IMJ Interactive Interactive. Kaya nga niya actually, SM, nakalas ako sa may mga nag-message sa kuya na nagdanan niya kami ng Procession. Ayaw sila duman sa Abu Dhabi. Ayaw TV5 saka sa OKFM. Kadapol po kita mga platforms na pwedeng abangan sa tuya pong Fluvial Procession. Kaya pasalamit kita Ma'am G sa itong panahon kung mayo kang dahil ka maligdi sa Naga, dahil mo madadalan ang Fluvial Procession. Nagigirumduman ko yan, SM, kang aki pa ako talaga kaipuhan magdigdi kami. And na-mention mo naman sana, kaipuhan magdigdi sa Naga. Siguro i-greet na ito mga dahil makakadigdi sa Naga, no? So siguro dyan sa sa Abu Dhabi. Actually nahiling ko duman sa sa text, duman sa messages, si Nancy Bulaw Cedo, hello, nasa Abu Dhabi. And then sa Dubai, si Eva Santo Domingo. Sa UAE, yan dyan sa kuya mga relatives, si Kuya Nono, si Ate Marlene, si Bambi, si Hassan, mga ano yan mga Arabiano dakulong sa iba-ibang parte, sa Thailand, si Obet, hello sa Indo dyan. Yeah. Good afternoon na lang sa kampus ng mga nag-aantabay sa tuya. Kung yaon sa Inman Sinda, morning sa Inda, good morning sa Indo. Sana po mag-iribanan kita. Mas gusto mi ko tanang yaong kamutig di sa Chile Naga. Tanganing mahiling yung live and Fluvial Procession. Kung wala po kagayon mo niyan. At Fluvial Procession. Hindi ka, kadakon na po baga ng mga pagbabago na nangyari mo niyan sa tuyang Fluvial Procession and Translation Procession. Sa lambang taon na nagsisilibrar kita kan Peñafrancia Fiesta, kadakon po may mga innovations na pinagiging po. And speaking of innovation, ngunyan ang mga masakay sa tuyang pagoda, itong mga drivers, kang mga PUJ. Ito po mga mga jeepneys. So, may hilig ka dyan. Nakaulay ko actually si Father Pablo. Ang sabi ninda, nag-invite sinda ng mga masakay ng mga mga drivers ng PUJ sa 92 parishes digdi sa Archdiocese of Cáceres. And nag-invite din sinda ng tig-aapat halin sa mga iba-ibang dioceses digdi sa Bicol. So, kaya ang mga mahihiling ka dyan, SM, mga jeepney drivers, of course, may mga kapadean na yaon dyan, and panginginutan yan, syempre, ni Arsobispo, and then kang iba-iba pa mga obispo, halos sa mga dioceses dito sa Bicol. Sana ang nakuha nila mga jeepney drivers, bakutong mga kaskasiroan. sana lang. Actually sa Samuyang Parokya, pig-raffle ni pa yan. Because pig-open ni kaya yan, o kung sisay ang gusto na magbali dyan sa pagoda. So, kadako lang gusto. Kaya para maging fair, ang ginibong ni pig-raffle ni talaga yan. Yan nagpa kami ni Saro. And actually, maski sa tuya bago sa radyo, pag nag-cover kita kan Fluvial Procession taon-taon, dakula na honor na ikaan may assign sa pagoda. Although grabing sakripisyo, tambasa ka dyan, mapagalon. Pero kami kayo ito, kang reporter pa ako sa radyo, nag-aaragawan kami. Ako naman yan yung mga taon. Magayunan baga, magayunan ini yung ginigibo kang Archdiocese. Dahil every year talagang nagtatausin na yung chance na iba-ibang tao halos sa different sectors of the community ang nakakasakay dyan sa pagoda. Actually, sabi ko nga ni Father Pablo, noong naman daw kami mga babae. Ay, sabi niya, ay,
Sa mga babae na sa may festival, pwede ka na yan magpalista. And siyempre, ang mga babae, mga lang tumaga, sabi, bawal magsakay sa pagluga ang babae. Dahil actually, ang sabi nila, dapat sarusan ng babae ang yaon dyan sa pagoda. Dapat si Ina sana. Kasi si Ina ang center of our celebration. But anyway, saan siyang pag-uulayan tayan? Mag-greet muna kita duman sa mga sabi ko duman sa mga, saka duman sa mga kapadian ta, na mga amigo. O, ito mga yaon dyan sa palasyo. By the way, bago pala, kaulay ko kung taga-palasyo, sabi, kasi igusin daning every year partner na pakakan sa mga paratindang kandila, mga pulis, mga pilgrims, dyan sa palasyo po. Every year, I think 5 years na nindang ginigibo. And for this year, gawang prepare ninda para sa 1,000 na mga makakan. Kapag invite ka ninda mag-iman. Ano daw ipadyaran? So, kumusta po dyan? Siyempre, ang Chancellor, kang Archdiocese, si Father Darius Romualdo. Siya po ang siya ang misa sa Atsan. Ito po, ibabaga kaya ning misa before the Fluvial Procession. So, ang mamisa si Father Darius. I hope okay ka na, Father, para makapag-bike ka uli. Siyempre, si Secretary ni Archbishop Corona, Father Eric, hello. Si Pagulay ta, Father, ma-October na. And of course, mas maray na kayang digdi magsigato. Dahil nakakareklamo. And ang financial administrator man, kang Archdiocese, ang economist, si Father Eugene Lugigan. Aram mo ini si Father Eugene. Taro iyan sa mga pinaka-paborito kong padi pag nagde-deliver ng homily. Of course, sa puwera sa padi na bisita tango niya. Matibayan man niya. Estado yan. Si Father Eugene, matibayan niya. Magayurin ang pakaka-organize niya kan sa iyang homily. And at siyan, baratiun ta pa ang mga baratiun ta pa ang ibang mga pag-iribata na nagdadalan mo niyan sa tuyang live coverage. And you open taman sa ay actually, napag-ulayan ta sa baga na open ang text line. However, mayo pala ni signal. Sad to say, na mayo ning signal mo niyan. May signal jamming kita sa mga networks ta. Kaya, di kita makakaako ng mga text messages. Anyways, yung mga gusto pong mag-greet, magpaabot ng greetings, pwede po sa OKFM Bangon sa Facebook. Pwede po kamong mag-message dyan, mag-comment dyan, tangani pong mabasa ni Ora at yan. Eh, siyempre, partner, pasalamatan naman si Satuya mga naging sponsor. Si Satuya yung coverage, tapos mayo sinda, mayo ni. Si mga katabang ta, magpuon kan kita, mag-start ka sa tuyang coverage kang Friday. And other other coverage. Duman sa Civic Parade, kan Thursday, and kasudma si Military Parade, masingani mauran, pero nagsakripisyo ng Diraray. Sabi ng Diraray sa tuya. By the way, SM, itong sa Military Parade, gabos sa mga nakalista previously, nag-attender pa, nag-participate. Oo, gabos yun da. Ikon yung mga schools na kadtong maagahon na o banggi, nag-inform na baka ngayon kung grabe ang uran, dahil na kami makapag-participate. Na kung si mga estudyante din mag-arabo. Pero kang nahiling na medyo nagmaray si oras pagkaaga sa udma, nagpirit mang Diraray. Talagang, bago kita magpasalamat sa mga sponsors, talagang pasalamatan ka si Ina. Kasi, di ba ang typhoon na considered as a super typhoon. Pero talagang fixed pair ang fixed pair ang Bicol. And it's always like that. Basta may mga mga calamities, pero may nasa-spare ang Bicol. Siguro nga niya ako itong manto ni Ina nakalindong sa Bicol. Actually, kang Monday, interview ko kayo ni si Mike Padua. Good afternoon si Sir Mike Padua. And then sa Pag-asa, naghahapot kami, ano po ang typhoon na yan, ang chances na magkaigwa ng bagyo sa tuyang ng September. Makusugon ba ganyan? Tapos considering sa inyo mga reports kan mga international news agencies, yun na target talaga kay Bicol region. Pero ang sabi ni Mike Padua, sa history ngayon for the past 40 years ngayon, saro pa lang na bagyo ang nagtama sa Naga o sa Bicol na Peñafrancia Fiesta. Kan taon 1981. And that was na mahinagun si image niya. Yes. Nagirumduman ko yan. 19, although mayaw candidacy, pero grabe pa lang kato ang kamunduan ng mga And 1982, I think that was in 1982, kang naibalik ang 1 year after. itong image. And that
Human ito, Ito si bagyong Riming. Oo, Riming nakatong pala paubuto na daadig di si... Ini story mo sa ni Father. Yeah. Kan Friday. Nakan paubuto na si image ni Ina, palaugo na digdi sa nada. Biglang nagtuninong ang kanton. Tapos na si Bagyo. Yung araw-araw partner, hali ako duman sa museum kan Peñafrancia just the other day. And pakahiling ko katong procession na daradara ang image ni Ina, ibabalik ang image ni Ina. Talagang nang girirabo akong maray. So, pasalamat kitang maray. 1981 lang. 1981. That's 1981 na binisita kita ni Ina. Nagkabagyo kita in September na Peñafrancia Fiesta. And after that, since then, Mayo na. Pirmi kitang ano. And the other night nga nila, nadadangog ko to sa radyo, nagpapangadli ka tong Orasio Imperata si Archbishop. And I think nakakatabang man talaga itong maray. Iyan pati, every time na may pagkikita, piniplay na. Kaya pa, kuya niyan sa mga radyo, sa mga radio stations, mga TV stations, dito sa naga, naging ugali ka na. Kaya siguro dakulang tabang yan sa tuya. Kuntan-kunta, pero may kitang nakakalite sa mga bagyo. And that's in partner sa tuyang pagbuelta, at pag-ulit sa tuyang bisita mo niya. Yes, arasyang ka na ipabisto, although araw na ninda kong 6. Pero ipabisto ta sa action. At yan po, commercial break mo na. mabuelta po kami sa tuyang pong coverage kan Fluvial Procession, ngunyan pong Sabado. Sa ika-308 taong anibersaryo kan debosyon kay Nuestra Señora de Peñafrancia, patrona kan Bicolandia, lugod pagdanayon niyato ang pagkasararo sa kaugmahan asin katuninungan, mantang kitagabos burunyog sa selebrasyon kan sa iyang kapistahan. Ini po si Nonoy Andaya, tangarang kang sa kuyang pamilya. Happy Fiesta po sa Idogabos. Viva la Virgen! Viva! Looking for... Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. September is always associated with Our Lady of Peñafrancia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration, as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peñafrancia. The theme of this year's festivities is Imitating Mary's humble service in the year of the clergy
and the consecrated persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today, in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today, in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify God and do good for our people. Again, I invite you all to the solemnity of Our Lady of Peñafrancia festivities. Join us in all our novena prayers. Join us in all our efforts to promote this devotion, and join us most especially in imitating the Blessed Mother in her humility and simplicity. God bless you all. Viva la Virgen!